dok se ne potegne. Dajte na pomriku, pa dajte malo dok se potegne. Ovo je potrebno, onako važno, kraj, gori. A šta je na taj tamo? Tu je čovjek, on je čas. Ma ne, Rodi, Zava Marija i Kohala, noći se tegnula vano u mora, tako se kraja. Nula mora. Sada nekom mi ja ne znam čemu da pravi, on to sika. A to znači ti si već počeo poteza. Pozdrav iz Baške, 5.8.2017. Zato se dao, vidite da pride 18 sati i 30 minuta. Neka ide tamo, neka digne na onoj šurgi bijeloj, neka ne po njoj i treba stoji. Pa im samo javite da stojite. To znači vi ste već bijelu, čapali, Da. Sad moraš na kraju, neka ti on pride,